quem amana. Ora di presentar mi dilanti din temple, na trupa takana pasa riba mi plencina. Te sei mi tapidi bo santo? No trece boso ofrenda nang bashimas. Boso sensia ta repugna minanishi. Boso ta celebra festival de luna novo, sabat y otro fiesta, mami no ta tolera injusticia, man na man u fiesta solemne. Isaías capítulo 1 versículo 12 te 3. De texto bíblico de ave, Dios ta mostra que ta disgusta de cosnan que mes a instruir, que su pueblo ta hasi. Dicon, e pro meio último frase ta dunanos e contesta riba e pergunta. Ora bota bem presenta mi dilanti, quem